پلی ما رو بتنه که رمضان چیده پلی ما رو نمیتین. ما در خونه 5 ماه شده که سلیم ختم فرزند نداره که پلی ما رو نمیتین. حرام خورین شما. ما رو نگاه کنین 5 ماه در خونه ایستادم کسلی. شما فکر نمیکنین که من خیلی من چشمم نمیبینم کور شدم. ختم کویا وجه و ریش مانده نه که مسلمان ها این گفته حرام خری رمضان این ناموس نداشته. باور که ناموس نداشته. اینا برآمدن زنش هم حقارت کردن. همون شورت برآمد زنش حقارت کرد. فخرالدین برآمد نه خواهرش موند نه لوبوی حقارت کرد. چنه که این ناموس نداشته. اگر این ناموس میداشت پلی همه آدم روی میکرد. اگر این ناموس میداشت پلی همه آدم روی میکرد. هی به ناموس فرزندی همه آدم کور شده است چشمش. اما بیماری تاثیر رساندگی چشمش کور شده است. و با قدر امکان الحمدلله سوسو کرده کمکش میکنیم. لیکن تی بیناموس فرد و روز قیامت در نزد الله چی جواب میتی؟ ای حرام او آدم ایت پول نطلبیده است. او آدم گداگی نکرده است. او آدم پلی خود چه پرسیده است. تخته رازبار چی گرفتگی به طور خودت گفتگی 5000 حقی من میشه پول تا میگیرم میتیم. بعد 30000 گرفتگی نه حقی خطا گرفت گفتی و گپا 30000 گرفتی پولی و آدم دیگر روی نکرده سی. اما آدم با زبان حال آمدگی که پول تگیر میگه حق تگیر باقی مانده پولی من روی که گوش که رمضان همی پول گیر در اونمو زندگی صرف کن. کودکات پول حرام قطعی خران کلان کن. روز قیامت فراموش نکن که اینمی کودک ای کشتلی تو میگیره. فهمیدی؟ روز قیامت فراموش نکن که کودکای تو برای تو لقمه حرام دادگیشون داخل جنت نمیشن. تا اگر فرزندای خودت دوست داری نسبت فرزندای خودت اگر احترام داشته باشی او را پل حرام قطع کلان نمیکنی. حتی حرام خور نمیفهمی چیزا رو خی. نگاه کننده تماشابینای عزیز همه آدم من پروسکو من بیزارم. ای رنگ و نمود و ناموش و ای کانالش و ای ویدیو کنیش و ای همه چیزش بیزارم. من به خدا قسم اینمی نیازمند گریه و ناله میکنه دلی من میسوزه مجبور میشم قهر میکنه میبرم گپ میزنم. بعضی از تماشابینایت که در کامنتار میگن ای با سر کردی کنکواکی را ای بس کنه خیلی نغمه بازی را ای اسماعیل تو چی غز نداری دامین. والله قسم میخورم نه غز ندارم شا گفتی و گپا نه یگان غزنه شخصی دارم شا. پراست من اینمی حرام خورم میبینم خودش حرام خوره با میبرو دیگه دا حرام خورا را معرفی میکنم. خکو ساو استم اجازت نمیتی آرام استادن دا. فهمیدی؟ این پدنالت خودش با پلی حرام زندگیش پیش برده سه با میبرو اونا دبوری حرام خورا گاو میزنه دبوری. این حرام میگه که کارتای من در رس غلدگی رو شسیو میکنه. یگم کارتا پرتا یگم چیزش در رس غلدگی نیست. این همه چیزش 100% رو شسیو میکنه. اگر همین آدم ناموس داشته باشه بعد همین تماشای ویدیوی من پولی همه آدم میگردانه میتا. یا که دلش اگر برای فرزنداش سوزه اگر نخواه که فرزنداش ای روی اینمی پدر حرامیشون ای روی بهشت محروم شون پولی همه آدم ها را میگردانه میتا. برای که این پول در زندگیش صرف میکنه کودکاش میخرونه پول حرام قطعی. این پاد کودکاش حرام خور کرده گای. این خودش حرام خوره کودکاش حرام خور کرده گای. سیمیش حرام خور کرده. سلام علیکم اکای رمضان. شما پلی ما رو بتین. شما پلی ما رو خوردین. انا کم در خونه ایستادم کسلی. شما باید پلی ما رو بتین. نکن نمیتین اخی حرام خورین شما. این 5 ماه در خونه کسلی ایستادم. دکترها گفتگیم با بلیسه بیار. نکه نبردم من یا در مورد مسئله اویلویش گپ نزنیم که من در اویلوی کاراش کار ندارم. نه که می حرام آخی باید پلی و آدم گردونه. این آدم باید پلی همه آدم گردونه. او بیچاره چشماش کور شده است. همون دخترکه مایل چشمای او دخترک کور شدن وضعیت هم مرده که زندگیش هم میبینی که جیگرت سوخته میگیره.
хона у дари ҳалол надорад, кришаш ҳалол нест, ама мечакатори чирдакаш. бача ма туро гуфтаистам ба тоҷикӣ ҳами буда қасалай кур шидестай рӯз то рӯз пул нестай худ ту вазъияти Тоҷикистону медони, ягон кори соз набоша проблемоту буд карда наметавонӣ. ма ай банкҳо қарздорам, ту пули мара роӣ кун, ай 30,000 5,000 ту пул талаб кардӣ, ҳақта бигӣ, ҳақта 100% бигӣ. ту паданалти беномус, ту чӣ хел мехезӣ, ту айдин истифода мебарӣ ку ҳамин як ҳаст, ҳамин Рамазон Холиқов пуштибонӣ мекунад, ҳамин номерои мада занг бизана 971 55 97 55 ватсап ҳам ҳастай, телеграм ҳам ҳастай ку ки пишти ҳамин даюси ҳамин ҳаромхӯри ҳамин занфурӯш ҳам и зани хуши фурӯхтигаи паданалад вақте пули ниёзманда ту хурдӣ ку ма гапамда ҷавоб мегӯям ки ту занта бароварда метӣ мешапаншу пул кор мекунӣ. ту паданалад исик сурате датай ку паданалад лубой ина хито нигоҳ кунеда, ҳамин одама ман чанд бор нависондум, ҳамин рӯз ай саҳар ай ман нависондестам дар инстаграмаш, дар ватсапш ҳамиқа занг мезанам намебардора, ба дига ватсап занг мезанам мегира чор намекуна намебардора, ватсапҳои мана чор накарагай, бо дар инстаграм нависондумаш голос кардай аюсу ки ба ӯ даштомош ба ӯ видеош ягон тим получат намекунам, фаҳмиди Исмоил? Так что бахшиш пурса видеоша полный ки ҷоида видео кадегиае ки ӯ менашудами мегира, бахшиш мепурса пулша мегира. Бирасонш условияи и мард и одам мондагира гӯш кунам. ту худам боши ҳақорат мекунӣ дар ҷо. ту пули ӯ одама гирифтӣ, издиватса кардӣ, қадар давондиша, қадар гашт, чанд бор зангу задам набардошт, наҳва кардеси дар ҷои вай лубой одам боша ҳақорат мекунам, манам бошам ҳақоратат мекунам, ту худам боши ҳақорат мекунӣ дар ҷои вай. ту биақлӣ бо хеле условия мондеси ки бироя аввал бахшиш пурса видеоша удалит куда ба пулша метем. ту чӣ принсип мондеси? пули ӯ одама роӣ кун, гуфтиу гапо халос. ав видеора касе кардага ҳавайда бро удалит ки ина лиш биятш манам, ту видеои аму пули аму одама роӣ кун, ман ҳама видеои туро удалит мекунам, ман безорум ай видео. ҳамин чӣ видеои дар бори ту карагим ҳамаша удалит мекунам. ту хеле принцип нарав, условия навай, камбағал авай, бечора кӯдаки маъюб дорад, ту ай худо наметарсӣ хеле нағмабозӣ кардаси, барои пули худаш бечора раиқа издиватса кардаси. бардорам и телефон тақатит гав занам, ай голос полос бозӣ ки наки қатиман. нигоҳ куда Рамазон ти гунаҳгордаиҷа ӯ одам хела пули хуча ждат кардагай, ту додагӣ нести, ба биромадагай дар блогеро муроҷиат кардагай, дар чанд кас муроҷиат кардагай. салому алайкум мардум, алҳамдулилло ба сари баланд омадем. имрӯз ҳаштми число 8 моҳ 2025 хотеле ки омадем ба вақти Москва ровно 10 шавай ай Орск омадем. ай Орск бачо ширкати ҳоҷи Мамараим ба пеш зинда бошӣ. ҳама кабин бачаи ванҷ боло зинда бошӣ. поезд хати гузаштия амага якҷои ту бахш бачаи бахш зинда бошӣ. иншолло ҳаракат мекунем. мошин чӣ хела диванай диван футболкача даже 100 сафеда ина ама кабин стойкара зинда бошӣ. муло як сухан худат ку по-братски зинда бошӣ. ба сари баланда ширкати Мамараим ба пеш хуш омадан бачаҳо. ягон камбудӣ бошад дядя ҳузур зинда бошӣ. дядя хуш омадӣ зинда бошӣ.